kita ialdaw apimanaw ka numan pa'y biyag ko adayo ka lagip ni ayat tsak maisina kanayon kalata dito'y panunod si kalata pipit-pitik to'y puso mangrugi na sumkar to'y puso kaput na palaos nga iliw nabayagan biyak ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa Lula kumabiyag ko nalaklaka nga umayak tapnon maarakot ka tabare maep-epan kuma iliw kuken ka nagpaiduma biyag ko uray adayu ka jakto pulos waksi dikariken ka at kaak ito'y agur uray ken ka ayat ko sublianam po kuma mangrugi na sumkar tuy puso kaput na palaos nga iliw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa mangrugi na sumkar tuy puso kaput na palaos nga iliw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa day tatimek mo tunggal agsapa ngayon nakipapanaw dita sidong mo anak kairwama tsak kumakayat adumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko tsak kayat amakita alumlumdaang ka ay di papanaw ko lagip mo't balune iti lugar apapana suksukan tulad ka di ka nagsangsa
agpagkadakon nayat ko. Kastang nayak ko agsingsingpet kanto, no awan nakton ditas ibay mo sapay ko nga naipayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na. Kaya't makita alumlumdaan ka kay ti papano ko lagip mo palunek iti lugar papana siksikan tulat ta di ka nagsansangit agpagkadakon nayat ko. Agsingsingpet kanto, no awan nakton kita sibay mo sapay kuma na naipayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na. Lipatan kanti ko nakngem saan tanairwa makayat anay sangsangayan ayat akinalik naipaay mo pudnunga pakaragsakan urayawan ka malaglagip ka dagiti ladawa minak makikita dagiti naruay nga inangaw ka tumrem lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno wadumdumwen ka uray payno impatayo ka pinmanaw ka adi nagpakada magunas man daytoy biyag ko agmay-may sa katoy puso urayawan ka malaglagip ka dagiti ladawa minak makikita dagiti naruay nga inangaw ta tumrem lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken
Agmay maysa katoy puso, magudas man daytoy biyag ko. Agmay maysa katoy puso, al-alya anak, di napalabas, kaya't kung nasika, ket malipatak, nupay sikap, imo na ayat, ken nakarik na iti kinadamsa, no amok lakuma, biyag ko, sakbay anagdaton ka, tiyak kumapinaalilaw, balikas mo, paspasig nga ubaw, ket awan na tungpal kadagiti karkarim, panawen itanem kan ken lagi. Panawenen sugat ket agluni, awan paset mon puso ken nakem, baro nga ayan inakon sa pulen, nukas bilang agsublikan to kaniyak, di kan awaten, awanen panagayat ko. Di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti na palabas. No amok lakuma, biyag ko, sakbay anagdaton ka, tiyak kumapinaalilaw, balikas mo, paspasig nga ubaw, ket awan na tungpal kadagiti karkarim, panawen itanem kan ken lagi, panawenen sugat ket agluni, awan paset mo puso ken nakem, baro nga ayat inakon sa pulen, nukas bilang agsublikan to kaniyak, di kan awaten, awanen panagayat ko. Di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas, panawen itanem kan ken lagi, panawenen sugat ket agluni, awan paset mon puso ken nakem, baro nga ayan inakon sa pulen, nukas bilang agsublikan to kaniyak, di kan awaten, awanen panagayat ko.
di kan kayat makita pa'y kasabidong kan itin na palabas anawen itanim kan ken lagi. Basul ko kadi nulipaten kan kaunggan tuy puso. Basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunot ko. Jakon madaeran naipuris asaen let ang barukong ko amang lemes kakaisuna nga ayat ko. Kubanan di ayan anang balon nairuta kawar ni ayan kasman diag kupas diragsak ken nasamit abalikas namatiyak ken ka tanatalget tuy puso ken rikna ngem gayam ubaw di ayat mo di mapagtiyaran awan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi titaleken namnama nagsulpo nagbunga dagiti nga arapaap ngayon ta minuli di kariken sa pata siyakto tay pumusay lagip mon tulaen manggayat di naglabas naikupin na kalmanta naputarakan ta kasarbis amang pasanta di nairurumen nga ayan. Ng nama akastoy itet mo apanusa iniyawat ko tuy ayan ngem paitin ka yung supapa sanuwak pa'y itan imbatim tuy pusok ngagmaymaysa nga aglakan kinaulpit kinaranggas hawan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi taleken ng nama nagsulbo nagbunga dagiti nga arapa ngayon ta minuli di
kariken sa pata, siyak tutay pumusay, lagip mon tulaeng, mangbiyag kinaglabas, ngay kupina na kalmanta, naputara kanta, kasarbis ang mang pasantak, dinay rurumen nga ayan. Dinairurumen nga ayan, nairurumen nga ayan. Diyak maamin, pananglapay masarakan, tay napudno, aragsak mo. Napudno nga ayat ko, awan sa bali ang nagik ko, daytoy puso nang namnamaan, akasta kamet kaniya, ngemiti ko da, lipliputan na. Pinamati na, asyak lae, di ka nakin. Ngem gayam ta, duak kami, apat-pat diyak maawat, nga dahil nakagudwa, di ka pusong Henrik na. Inaninaw, muday to'y puso, ulbut kay ka, apanagayan, siksikan, dito'y kaungga, gayam di ka, met mabukudan, repenge, maguraen ta, tainalinaw na, dua kami, ngayon ka ay ayate. Pinamati na, asyak lae, di ka nakin. Ngem gayam ta, dua kami, apat-pat
tuwang di tapusom Kendrick na inaninaw muray ko'y puso ulbot dayta apanagayan siksikan laeng dito'y kaungga gayam di ka met mabukutan repenge aguraen ka kainalinaw ng duwang kami ngayon ka ay ayaten ngayon ka ay ayaten. Oras na asyak tayo madayo isupli ko ay abulot ko bebeng na laeng nga inak piruken ay mapukuda kaniyak na ikete no pa'y nasaeng ngemday to'y tirumbeng amok adakes tinta ar-aramiden jak may turet pa'y nga inak puyaen panagluana gapukan ayak laeng jak maiptur asa em tilakamek to gapulaken ayan binulot ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko abukbuko palubusan kan tay sutay subleana pusukin rignam isut adaan karbengan awan titengel ko amang ikut ken ka no dila to'y ayan ngayon naking harik na jak maiptur nasa em tilakamek to gapulaken ayan binulot ko aklune magbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko abukbuko saeng ngemday to'y tirumbeng amok adakes tinta ar-aramid jak may turet pa'y nga inak puyaen panagluana gapukan iyak laeng
saan ko nga bukbukon. Jak maiptur no saan tilak amek to, gapulaken ayat a binulod ko. Aklune nagbalinak anaro ko, nagpaadiben di saan ko nga bukbukon. Minsan nga aldaw apan agkuy-kuyog ta, napnuanin kinaragsak ta, kas naawan patinggana pulo sadyang ninamnama. Ti pagsinaan ta luluwag ti agpatingga, liday nagmarik na no tirabi sa si kalae panpanunutin ano sa ikarigata, dito'y din na ururayin ka tanariga tiag may sa aglalo no kailiw ka. Nariga no maminsan numangnam na maka, iti napudno nga aya ubaw met gayam nupan anunute, ragsak ti agpatingga karin kari di kay nilalang lunapod no day taayat no tirabi nagmay sa si kalae panpanunute ano sa ikarigata, dito'y din na ururayin ka tanarikan tiyak may sa aglalo no kailiw ka. Nagsaeman anusa sikati kapuna, ulo sadyang ninamnama ipagsinaan ka. No tirabi ngagmay sa si kalae panpanunute ano sa ikarigata, dito'y din na ururayan ka tanarikan tiyak may sa aglalo no kailiw ka. Ano sa tanarikan agsapon sa baling nga ayan.
pud pinanawa liday tinak sinagaba jakam mo ayabiyag ko nuwan niya tibasul ko alawagem ala tin ka kinagura idem nay di aya tuy puso agumaw gawawa kaano at aliyawem kaano ang subliamanen di ayat ngayon kalime tuy puso agrag sa'kin biyag ko maasing ka sublianan na alam item day di ayan kalikagong day tuy rikna palawagem ala tin ka kinagura idem day di ayan tuy puso agumaw gawawa kaano at kaano asubliamanen di ayat ngayon kalime tuy puso agrag sa'kin biyag ko maasik ka sublianan na alam idem day di ayan kalikagom day tuy rikna kaano at aliyawem kaano asubliamanen di ayan ngayon kalime tuy puso agrag sa'kin magpan day diliday napasarang ragsak ti simukan nga awan iti pumadpan
makita iti maminsan. Umanay ken kantawag ken ka, kumusta? Oray no nasakit, pilit nga awatek, no panunutek nga sikat ay ayatek. Kung kunuak nagkurkurangang kanayang tinepelak di kumurang jagin papas. Imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi tinaputno nga agayan. Siya ipabasulim no narak-rak ta ayat kenlangin-langin. Tasikat na lawang anang baybay sa naklaam mo no wag tuog ka. Umalay ken kan makita na iti oray no nasakit, pilit nga awate, no panunutek nga sikati ay ayate. Kung kunuak nagkurkuranga kaniyang tinepelak di gumura jagin pakat. Imbes ngay ay wenak santa indadanes na kasta kaditi na putno nga agayan. Kasanung ay patek ko ikasken ka martirak ta puso ayat mo jak marik na at patek ko jak marik na tadungong kasanua jak guten panagbuok ko. Pinunpunuak nagkurkurangam kaniyang tinepelak di gumura jak ipakat. Imbes ngay ay wenak santa indadanes na kasta kaditi na putno nga agayan. Kasta kaditi na putno nga agayan. Kasta kaditi na putno nga agayan. Dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa. Nagulip ka naranggas ken naulpit ka
manangalilaw manang irurumen ken manang ikulbo iliken ka ngayawaksi iti lagip ko tadikan amay kari iti pagmateg ko narikan iti manglipa sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ga ngayon ka nang lipat jak mang mayawaksi latingit dito'y rikna ay nagriga iti agbyang ngagmay-maysa narikan iti manglipat sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ga ngayon ka nang lipat jak man mayawaksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbyang ngagmay-maysa ay nagriga iti agbyang